Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Laingut kinong tawaan karilum jantia gibari na kakur Shylla la Shah Pynkup Burom kerpang ha kasengkur Shylla khasi jantia ka ba Ngut idai gibala job la arsian arwat ha kani ka election syaka yung dorwar tawaan ke jilla badang depshen kata uma wailat miki Shylla na juai konstituensi na kaseng NPP bad uma kermen Shylla na kliriat konstituensi na kaseng UDP bad kawe ka badang sudap job dang ha kani hi kawat kata ke kong Santa Mary Shylla na saipung sutunga konstituensi na kaseng NPP. Ya ka jingalang Pynkup Burom ni kita ki Ngut kiblara ya ka Burom jo ka kur Shylla la penlong ha ka yeng sa jong MLA ka jowai wailat miki ha barik Shillong ha ka khatlai tre guyayong arajar atulai ha ka bala sakhilang da ka jingdon uma perkhat Shylla president sengkur Shylla bad ki wi kinong elam ka kur ki bakanthop nadu kilong kami bad ki khon samla jong ka kur Shylla bad ka ba ka jingjok jong ki kalong ka jingjok jong ni jong ki kalong 100%. Sispa nak sispa, ipa Ngut, ipa job berok Ngut. Dong dia tak tip kita cakap. Job bagi Shah 100% kat kedika job ke ba semua kemen sisa ke job ke ba dan Burom. Tak ada ke bangal semua kemen bagi dan betah ke di lepuh. Dia bangin pas baik ke job jang ki Ngut ki ramba. Kejing job jom ki, kede kesian ke baat, ke second term. Dia nyanyi, ke ke ba pernah ki bakin wan biang ke second term. Kebangan yang sebutu pun kalau kami kede kejing tray hop. Kejing tray hop, kejing tray hitam jom ki, hala ki konstituensi. Kebala pernah, ban penio kejing syania, jom ki pat ba, bakin jet pat ki sasisi. Dia saya berkat bahati ke dirinya. Sans nem manusia. Kapur kebat long kata-kata, kebat jalan kata-kata, bat kepercayai rupa bakelah kata-kata. Mulai dipaik ba tidak syania. Kadau kelong namar ba tidak ya tray hok, tidak tray sitom, baik ba dia iya kata, tidak pendek hok, ia kepulang kepakilah tray. Bungta sesisian pat. Kita yuk ya kan ni jingjok, kebalong ke jingjok, jom ke kur itu. Madhaw news nem, kita yuk pat Ngut. Ai kublai kerpang mo, yai kong meri suntam di Shylla, di bala long i long nikmat di panongkong kumiru kuntai na ka district jongi, na po Chantia. But nila ro panong bahune pagalong kai ke ba let's say bonak ki parako jongi ha ki por ki pangipat nyo ga bot let's say ki ba atatin mo banjok namar ba ngile kalong ba trim ha namar ha panile ba sitting MLA ba sitting MP ba sitting MDC baro Ngut ndai ni slow comment mo ba kataro yo ka jingjok asno ka Burom yang kum ka ko di baro away ba nyumra ro banden indiat habiat dai begini election kita Bro, ini Ngut ki MLA jongi. Ni ngasio kimen ha kajing sisa ba. Oi kinam ong bangile politik ka kor jongi, ndai kamsen kor ka don be. Yo e kajing chan thrai bro ini ki. Nikmat yung iyo iya kata.